Tedua sinyawang haba parisah meriwang kisah kebahrun diwa telih bahrun yu kemerah jitren le pantai Bandung Petua segala raja ngan ule balang ngan panglima perang yang cebeh tegak hingga menghimpun dum sekalian musab dayuhnya cut bahrun diwa. Ibnu Abbad baca kiriman yang bunuh datang di Syam Talara hingga kamu fum haba di dalam lake bantuan Usyam Talara. Ibnu Abbad dengan cut lizam dua urangnya sajan serta sultan bahrun tinggai di dalam lain nibaknya Bandung gebungka teleh boh kapai yang leleh tiang lain nibaknya ngentep si guna segala raja ngan ule balang gejak rijang laju lambetra segala tentera kae ulaut perahu ngentuk ramela goina sinya cut lizam mentang dilikut tengah mupalut ngan putra muda cut rawan hati nemeng jak sajan dipo cut lizam hana nemeng ba jimat ba ija sabe melanglang menawala kuat narid mendakwa wahai adinda cut rawan hati dalam meseke betajak gata dalam peperangan letat boh bede bukan boh hati gejak kerija bak boh meriam hana jituri gata hinyati yang ane raja bukan umpama gejak kanduri ladung rahgaki gepemulia menan kegekun oleh cut lizam seon cut rawan menawan haba wahai kekanda judo bangsawan ulun benetam bahlilun bungka jika ulun te bahaya dalam perang inangan agam hana sotaba buat ane bedengan boh meriam niba lun tuan hana gli genta udip ngan mati dengan gerak Tuhan hana ba insan jalan usaha ulun setetnyo tanda gasihan nak mangat saban nikmat ngan bala citkan meng nikmat yang nalun hajat dalam melarat dilun pirela udip ngan mati sakit ngan mangat menan lun minat wahai kekanda menan kenari cut rawan hati hana jibitre jika membungka dipocut lizam kagada fikir hana netukri jalan ngan sangga temaka lemah nasaboh ilah perak na sembah bahle ulun ba lun yuja alake badoli ayah tenten tegah hana beri bungka temana kenle ubak cut putra balun hi ado hana le sangga uba ayahanda dengan ma putra jak pegah kedra wahai adinda cut rawan hati neseut pantah alhamdulillah nejau deta sajan ngan lun nyawa budak melangkah citra walun pegah uba ayahanda nebeda lizam neterle rijang
sajan cut rawan jimat ba ija suletan bahrun delima rawan di balik kumbang neduk bandua Ibnu Abbad pina di sinan nepreh cut lizam neke mengbungka ona trip siat teka cut lizam ngan kebun rawan jimat ba ija Jarwapi jimat ba ija pinggang ubale kumbang laju bandua suletan bahrun delima rawan nengiang lakuan tekaan enda delima rawan kana mesile nengiang melinte sajan kateka cit menan adan inang tat male diliket gurean pada muka Lizam ubale lajune ele cut rawan hati siga serta bundangan ayah nejak semahle tema marile cut putra muda ampun he ayah ampun panghule izin lelaki bener beri bungka apun tak mesin oleh yodile sawa panghule usyam talara yuh masa tawa bandum getanyo panghule nemo dengan mekuta serta neken ngan sira nemo tasawa kamo wahai ananda sebab cun abang hendak berangkat lentuan hajat ikan serta mangat panghule bek putu harap cut lem berangkat ulun haneba izin tuanku ngan hema putra dilun uronyo ikut ke kanda hati lun mesin sabete gogo jaksa wenanggro usyam talara menan kenarit cut rawan hati serta ile tebian ia mata suletan bahrun temata fikir merawe-rawe di dalam dada neken he ane yang tangke hati cut rawan hati betajak agata musim hanaget tengah perang bede gata bohate hana biasa padum kemurah bedesi napang ane meriam dengan bolila suletan sarah tengah gemu perang bukan piasan pegat kerija Lizam pesabit narin suletan kepin janjongan miseban sabda dilaman pada pikakun menan dengan sebabnya hanlun beri bungka neseut bunda delima rawan likun suletan belah degupta neken betajak he ane badan nanggro tengah perang rakyat bahaya Oka habis perang nanggro ka aman niba masanya batajak gata bundangan ayah pinejak sajan jinawa he intan piyota sabak